سريدا أسهم الشهيدا بيرتينم وبجنا خل بروان ومال باتيوان الطوينم 2003 بو هما وقت صدام ساقتي هفال هاتن مالما هفال هاتن مالما راستي از قلكيش هفال عاجز بو از عاجز بو از شمال الرافي بتش مدهات متقول شهوا قندي رمبوسي نزيكا 600 مال چند مال بون متقول أقي متقول تمالا ما متقول قيام شما بعاقل ترن أم هفالات حوينن قيام جوان شهر زاترن هم سر مالا مات بايبين بيجن راستي تقوتن بسلمانن وسر مالا عمردتين والورد خن وربت خن از عاجز بو مدهاتن مالا مازش مالي الرافي از قلكي عاجز بو مش هفالا خدي دي جاري راستي من الخونة دا دي خونة حتى از نمرم از في خونة جبيرناكم الخودة من دي از جمال دارت كتم او مالا مقابلي مثل او خونامي از تشو مقابلي مالا كور ماما كي شي ما وكي زبريا كده از بردت شو السر وكي موحال جي نيري جاوي مچو جاي ما راستا شرفدي راس متقول راستا شرفدية جاي ما هاوها سروكت هات چنگي دستوي چنگي تيرانا وسري ويزلين نير متقول يا ربي سري سروكا رب العالمين بخوينا الشهيدة ما أبخوندي واستجاري في خونش بيرجيناكم سري سروكا وچنگي تيرانا وهاتي راس تامي والراس واقع سي 4 متر وبجا هم حرفي لاتيني البياكن تقوتا من السرفان حرفارو سرفي ريرتيشي متقول بازي شاواكم اس مش زهري رقو مش عامر رقو قولا لازمة تبدي بيفي فكري وفيجا مش هفالا رقو راسي هفال عجيمان البجرة خجي عاجز نكير دي هشي مفسري ما هاتين امزانن شاش چيا امزانن چاوا فيجا خب بپاريزين امزانن چاوا خوش بنزل ميدريخين امزانن چاوا برسوا حوالي خوبدين راسي نو هشي مبسري ما هاتن نو چاوي ما گزبون امزانن يعني چش خورا بكن خودي بري ما نزاني امراد بو رونشتن يعني چو شغل مال بو كاري مال بو زارو کو خوي کرن بو هاكا واكا نها ايپا خودي نا واكا نها بو هاكا هنگي تا 100,000 دابا من كاري مقابلي كاميرا از بپايب ودي هفال شونو هاتن بسر مادا ومعلمين هفالا ومعلمين في فقريو والبجرة فيجا بشتي فرماني ام هي مصل ما هي بتر ام زانة تربو اش هنجي جي بتر ام فيجا كاتن مجلسا جندا وكاري مجلسا جن تدبيني چه خارج ما هاتا خواسترام بيكتينن چه ماجبه چه مصل چه کار به چه تشتیش ما هاتا خواستن ام جیزانن پیک بین ام جیزانن بر سببی دجمنی چاوا بدن سروی فقری انسان نل پی وی فقری به هاتا ایساغا نه حق خود به و خود نزاند به و خود نپیشت کده هر کس دنگه میں بکے ابی فقری به کس حق خود نابه هما آمد بینن دنیا همد بینن نه آمد تند بینن انسان سر فقر سرو اساس قرط ایشالوی پیجی کده اب خدای هش که هبال بسر مادتین و هتا روژا ای روژی الحمدلله ام دین پیشن ام پیش روژ بروژ ام پیش دچن اب خیره خدای و وی فقری و هتا نهاجی حمدلله جبری بتر عالم قیمت جدی ما خدای قیمتی تا چید بی خدای زانبونا تا چید بی
نەزانبووناوی هەبێ ئەم کارە بخۆڕە زانە بکەین، ئەم کارە بخۆڕە پیش بێخن، ئەم کارە بخۆڕە بەعلمینێن، یعنی هەر کەس پیش دەچێ پاشدە ناچێ وی فکری و دنیا هەمێ یعنی عالمی وی فکری خودێ نەژوی فکری با خودێ دنیا ئاوابوونەکە وێ دنیای نەبوو، خودێ غێر قەتل و خوینێ نەبوو، خودێ غێر سەروی ملەتی قەتل خوین و کوشتن و فرۆتن و خودێ ئەم وهات بینن دنیا هەمە زانێ هەر کەسە سەروی فکری خۆ زانەت کرد لێ هەما پشتی فەرمانێ یعنی بەتر ژنا ئێزیدی خۆ ناس کرد حتانەکی هەما ئەفکە چوو ژنێ دما البازارە تێنە فرۆتن هەتا نەهاژی البازارە تێنە فرۆتن و دیسا فکرێ سەرۆکاتی پێوەت چن و تینن و خەلاست کنوانە یەخسیرێمە هەکاواکە نەها مەسەل فکرێ سەرۆکی نێ مەدەبە و دابان پێی فکرێ سەرۆک هەما وەختێ مالا مەڕە وانجی دابا پێوی فکری بەلکی ئەفقەی چوژن وها نەکەتبانە دەستێ ئێوان هۆڤۆڤان داعشادا و ئەبیع و بازارە فەضاحەت ئابێ ئەخلاق یعنی کێرتێ نەهات با سەرێوان و نەدیت بان چەندش مەڕەت گوتن بەرە هەڤالب سەروەدە نەیەن خۆی مەت قەعارین بابێ مەت قەعاری برایە مەت قەعارین مرۆڤێ مەت قەعارین ڕاستی الپژڕە مەترک نەدا هەتا ڕۆژا ئیرۆژ خودێ مەدبێ هەر کەس سەروی فکری ئاساس بگرێ هەر کەچ و ژنەکە ئێزید خانێ الڤان ئێخسیرا بنێڕێ و بێع و بازارە سەروان ئێخسیرا هەتا نەهاو کەچێ مەکردن تالانی و فەرمانەکە بێ ئەدەب بێ ئەرکان ئانین سەرێ شنگالێ دژمن مەدبێ هەر کەسش سەرخۆ ڕێخستن بکە ئێکسەر ژن و کەچک چه هاتە سەرێوان بەری فەرمانێ چاوا بوو و پشتی فەرمانێ چاوا بوو لازمە خۆخۆیی دەرکەبن لازمەش خۆڕە بفەکردن بێژن ئەمژی خۆزانە بکەن هەنەکی ئەمژی خۆ پیش بێخن هەنەکی ئەف خێرا خودێ وێ ڕێخستنی ئەف ڕێخستن کەتە شنگالێدا ئەفکر کەتە شنگالێدا هەر کەس خۆ سەر ڕێخستنت کە ئەمژی ئەلڤان کە چوژنا خۆیی دەرکەبن و vê fermanê xwayî derkevin em vê fermanê ji bîr nekin lazim e heta min saxin em vê fermanê ji bîr nekin êkser keçû jin yanî tiştek nema vê rêxistinê iş êzîdiyara nekir şehîd li ber me de dan xwîna xwe li ber me de dan çima em ji xwe re nekin em jî kê ji xwe rekin weka her kesî em jî ji xwe re bikin em jî kêrî xwe bên باسا هەتا کەنگی ئەف ئێریشێنە سەرمە هەتا کەنگی ئەف دژمنێ فەنالمە بکەی و سیاسەتێ سەرمە ماشینێ و کڕین و فرۆتنێ ئینێ سەرقەچ و ژنێ ئێزدیە ناس کرد خودێمە سەرۆک ناس کرد فگرێمە سەرێمە هاتن ڕاستی هەتا بێنامە فرە بوو بێنامە فرە بوو یعنی ئەزعاجە بەریژ مەڕەژی چێت بوو بێتفاق فگرێ سەرۆک ماڵاتت بێتفاق ڕاستی بەلکی نایەنەک بێژن دەنگێمە بکن بێژن نەڕاستە وەلە فگرێ سەرۆکاتیت بێتفاق وەلە ئینسانێ فگرێ سەرۆکاتی مالاویدە نەبێ یعنی بامە گەلەکە زەحمەتە نەها هاکا ئەف دنیا هەمێ تدبینی سەر فگرێ سەرۆک هەمە خوددادنێ نە ئێزیدیژی نە ئێزیدی بتنێ و نە عەرەبە بتنێ و نە سریانە بتنێ ئەش نەبی تدبینی خود مەسەل فگرێ سەرۆکش خوڕەت بێ خۆ سەر ڕێخستنت کە ئەش نەبی بەلکی دنیا هەمت بێنێ فگرێ سەرۆکاتی بوونە تاوەکێ و کەتە vê دنیایê niha mesel serokatî li bin destê dijmin de ye jî li ber xwe dê çawa li ber xwe dê û çawa zîndanê de ye jî nikarin vî fikrî ji nêvî milletî bikin tune nikarin vî fikrî bimirînin heta dinê jî dijmin çavê wî derkevê nikare vî fikrî yanî bimirîne her kes xwe ser rêxistinê dike û ew jî li wê derê çawa li ber xwe da ji bin destê dijmin çawa jî bike ew ê li ber xwe bide
و اف ملت جی ویل بر سر فقریوی خوری خستن کی و فقریوی نابتنا و فقریوی بوته وکی و کتا وی دنیای و خود نجوی فقری و انسانک حقی خود ندبر ملتکی حقی خود ندبر و خوش بن تاثیراوی دجمنی در نتانی از وهاد بینم مكتوبة من نویساندن ما دیسا واقعنها مشوان را قال کرو سر فقری سروک و سر زانبونا جنا و سر خستن کرنا جنا و سر پیجده چونا ما و چاوا چاوه ما گزبو چاوا ما سروک ناس کرد و دیسا ما اف خون جوان را گو و همه وسا نویساندنش مرا دا خوازا ما و هیویا ما سروک جاره زندان خلاص ببه وش بن داکرگریه آوی دجمنی خلاص ببه و یعنی نه هنگی ادخورتن هفچندی سروک زندان داشتنا اوجی اف دولت جیش فکر سروکاتی ترسن چما عدالتا چما انسانتیا چما ملت بندزور راد به اش فکری ویل ترسن و چما زانن اف دنیا همه قیج به جن به زاروک به عرب به سریان به اشنبی به چه به سر فکری وی خود سر خستنت کا یعنی اجوی فکری ترسن و ایشالب از ناتا و سیمالب ام سرکتنه جیرت خوازن ام سرکتنه گریلای سری جیارت خوازن امد بیجن سری وی خستنه ایزدیا تمامی سری ما پیک ری ساق به و ایشالا امش جبن تاثیراوی دشمنی جی در کبن ام سرکتنه ملت خوی روشاوا جیرت خوازن و چاوا الجیا حیفا شنگالت بن گریلا و حیفا روشاوات بن او جیبوا گورکی هاری دب بخوید و سری روشاوادتینه و بمریجی و روشاوال بر خوده و بهزار روشاوا شهید دایا اف شهید کداوان بتنن ناچه روشاوا و بسر کبی و چند ایریجی بکا ویل بر خودن و حتی کچو خورتکل روشاوا جی دهایا ویل بر خوده و شنگالی دهایا ویل بر خودن و جارکات ده او دا کرکریا دولتا تر قبول ناکن و نا ترسن انسان فکر سروک پیرا چه بو کتا دلیوی و کتا فکریوی اش انسان کی نا چه پاش وش دشمن نا ترسن و سرکتن ایشالله حرام آیا و هرا بی فکریا و هرا انسانتی و راز بونیا کنگه جنا ایزدی سلاح الگرد بو کنگه کچکو جنه ایزدیا سلاح الگرد بود هما نهانا که سلاحی هلت گره بی فکری چون حتاب راقا چون حتاب روشاوالک دان حیفاقی چون جنت ایزید خانه ببین يعني قالكي أمد كيف خوشن وهانا مثل بشتي فرماني شاوا في فقري ما حقي خبر أموسا بي دل خوش جيبونا أموسا بي بيجي كتن يعني نهانا كي بلكي قالك بيجن أفقي جن السر كاميرا وصار تلفزيونات بايفنو وبا فقري هر کسی نواکایا کا هنا عنا که خمات کن هما ما دی چب سری ما هما هونجیل ما بنیرن نن نفر خستنه مدفع اوجیل ما بنیره خور خستن بکی خزانه بکی بس زلما بان زلاما زلما دولته زلما دجمه خوشبن و داکر کریه درینه خدا هچی جنا اختیمت پی ببین خدا هچی جنا نکاری به جنای خدا خوید که تشتگ نما فکر سروکش مارا نهاتا کرن هاتا آمد ساغ بن امیل پی بی فکری بن و هاتا دلو پا خوین جان ماهایا امیل پی کدا وان شهیدا بن و کدا وان شهیدا والا در ناکا بی و سرکتنه جبر خستنه رد خوازم سرکتنه شمالبات شهیده رد خوازم و زگریلای سری جیا سلاوت کن بر خدا ناوان و کداوان و چاوال بر وی دجمنی سکنینا
هەکە ئیرۆ نەبکە داوان جیبە و نەب زۆر و زەحمەتیاوان جیبە کێرتێ دژمن هەرچە تعداد دێ ئەپشنگالێ کردبە پشتیمە ناس کرد خودێمە سەرۆک ناس کرد فگرێمە سەرێمە هاتن ڕاستی حتا بهێنامە فرە هەبوو بهێنامە فرە بوو یعنی ئەزعاجە بەریژ مەڕەژی چێت بوو بێتفاق فگرێ سەرۆک ماڵاتت بێتفاق ڕاستی بەلکی نایەنەک بێژن دەنگێمە بکن بێژن نەڕاستە وەلە فگرێ سەرۆکاتیت بێتفاق وەلە ئینسانێ فگرێ سەرۆکاتی مالاویدە نەبێ یعنی بامە گەلەکە زەحمەتە نەها هەکە ئەف دنیا هەمێ تبینی سەر فگرێ سەرۆک هەمە خوددادنێ نە ئێزدیژی نە ئێزدی بتنێ و نە عەرەبە بتنێ و نە سریان بتنێ ئەش نەبی تبینی خود مەسەل فگرێ سەرۆکش خوڕەت بێ خو سەر ڕێخستنت کە ئەش نەبی بەلکی دنیا هەمت بێنێ فگرێ سەرۆکاتی بوونە تاوەکێ و کەتە vê dinyayê niha mesel serokatî bin destê dijmin de ye jî ber xwe dê çawa ber xwe dê û çawa zîndanê de ye jî nikarin vî fikrî ji nêvî milletî bikin tune nikarin vî fikrî bimirînin heta dinê jî dijmin çavê wî derkevê nikare vî fikrî yanî bimirîne her kes خۆ سەر ڕێخستنت کە و ئەو ژیل وێ دەرێ چاوال بەرخوددا ji bin destê dijmin çawa jî bikê ew êl ber xwe bidê û ev millet jî wêl ber ser fikrê wî wê xwe rêxistin kê û fikrê wî nabê tune û fikrê wî bû tohvekî û kete vê dinyayê û xwedê ne ji vî fikrî ve însanek heqê xwe nedbir milletekî heqê xwe nedbir û xwe ji bin tasîra vî dijminî dernetانî mektuba min nivîsandin me dîsa weke niha mij wan re qal kir û ser fikrê serok û ser zanebûna jina û ser rêxistinkirina jina û ser pîşdeçûna ma û çawa çavê me giz bû çawa me serok nas kir û dîsa me ev xewn ji wan re got û heme wisa nivîsandin ji min re daxwaza me û hîviya me serok carê ji zîndanê xelas bibe û ji bin dakirgiriyê vî dijminê xelas bibe û yanî ne hingî etxortin ev çendî serok zîndanê de hiştine ew jî ev dewlet jî ji fikrê serokatî tirsin û heka fikrê serokatî qetil xwîn avîdba erdê nihanekê serokatî nel zîndanê de heka weka van dewletê dê û serokê dewleta qetil xwîn avîdba qadê û jin û zarok kuştbana û fikrê wî ev jin û zarok hatban firotin yanî nihanekê ew jî nelvîciyî bû çima edaleta çima însanetiye çima milletê bin dest ve radbê ji fikrê wî tirsin û çima zanin ev dinya hemê qîc bê jin bê zarok bê عرب bê siryan bê eşnebî bê çi bê ez ser fikrê wî ser rêxistinê dike yanî ji wî fikrî tirsin û îşelek ez natawîsî me em serketinê jê re dixwazin em serketinê ji girîlayê serê çiya re dixwazin em dibêjin serê vê rêxistinê û êzidiya temamî serê me pêk rêsax bê û îşellah em ê ji bin tasîra vî dijminî jî derkevin û serketinê ji milletê xwe roşava jî re dixwazin û çawa ciya heyfa şingalet bin girîla û heyfa roşavat bin ew jî bûa gurekî harî de bibixwîn û serî roşava de tîne û bimirê jî wê roşava li ber xwedê û hezara roşava şehîd daye ev şehîd ke dawan bitine naçê roşava wê bi ser kevê û çend êrî jî bike wê li ber xwedin û heta keçû xortekil roşava jî de heye wê li ber xwedê û şingalê de heye wê li ber xwedin û careka dê ew dakirkiriya dewleta tir qebûl nakin û natirsin însanê fikrê serok pê re çêbû kete dilê wî û kete fikrê wî ji însanekî naçê paş û ji dijmin natirsin
و سەرکەتنیشە لە هەرامەیە و هەراوی فکریە و هەرا ئینسانەتێ و ڕاست بوونێ و سەعەتاوە ژیکا خۆش